Shimaima yabamu nyina muadwo adamu ase Sompa TV sunie nwumre no siabrem kase no ena ebra so say yetena se de anogu ho asew de mamo ensem no bedada na hode afa Sompa 93.1 FM eno wa Asante Mantema fe Sompa 98.9 Ekremu ewo eyesunyane ene ne mpotamo ena Sompa 90.7 so eje atwa madehye yo mo obnopo ye mantemo ensem no eba no de bedi montintiman no ene se panyi ya wapa no se wo mehwese be ya foto sama so ye no obetimi atua no ewo ho no wadensem ena atodwane nyina no eye enkranhye ensem ye behwe na yakomu sanso ena yewura mahama yerega mashebedwane di maboko central de chefo no enso ene nei wakwa akodi yewura to forcing na de ewo mrashebedwam na GJ enso ena edensem bi eto mpanyimfo animu se match busumi ni mu no hwo bebedru wona yankase enua bema Ahmed Suale ya wanya ne baby coffee ni pabonfo bi nsem no na asem no ankwa wie ya mu ohun sunsuaso papa bi ada ekowas ena wobetwe wonom ede akwakodro na panyipa ya wono wono so aboni din se wo mehwese be ya tifi mantemo obetimi aba be soofo wo no woso oba obehwese be ya ma menu mu ampempi na no ena omu ya abaifo ne ye oma yakayaka de no obehwe ama eto etimi atwa wasaka sade afa power pafo ho certifi mantamo fo dodo na no ene enkran ta de kuma se no mabegu eso power pa no so obehwe aye bibi ede afa ho ye be komo NPP amanyoko ni mu no ma friends and trefon hyiamu ewo wa kache kese won krapomponi mantane nyina da ene se na nsa wo hwe galamse hu sensem a ese ayi esi ye ma nipa dodo na so to nananom wonse do no wose ase wode kokobo bi ma prosifo ne se secret bi wo ho ase nkitawudie bi koso wo aban no na afenso aprosifo ne to mu hwe ye panye sa de besie no enya asem ketoa ye bewra mu insurance won sensem mu buo pajamu ya wode aba wo insurance mu no enipa bi kasa se ne animu ya no putupulu na mo de ba be hyase wo bosom ye ba besim de ase entwe ye panyipa ya wono eda insurance adwumako ni nyina no wabeka sade asem ena wo sensem dodo na aka ho ena mizo free drink ni 5G meza wono maso yasene ya de ebremo anono de kama bedwadwumedie bi ase no wo hia bi e de service so and at 21st clinic sciatica expert wada Roma osisi achintini yesa ho efa oto ase kwasi unam no mu no se ye wo yase tutuo se etwetwen wo no eno na sciatica 21st clinic enkwada ene betimi etu ase ede amawo na yade bibre bia so de du na kache obehwe na waboa amakwa ho saba ni padua ni mu 3 bar center the 3 co-caps cocoa master no enso eso yasisi yade cocoa ene ayemtim edro eno no ebusia sanso no akwanto ho nsam no express group say yan kan cho se for bedan no no kwada ye kokromotia wusan ho bopo anyeye ewo akwanto sem no toto niema emfa mawo enwumeko ya doroma eno maso yasene eji ababa baji adonten ya enne enwumre nsam no ohene ire mambe ekua yeboa esia mabronya maso mu amede manogu ho asew ede amamu Facebook no yedemu live wo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no yedwuma Sompa TV online so no www.sompaonline.com na watimi anyansem ni bietie hu de ekoso ewo mani trodo ene ne ntrada so ade hyafe yenje brani adagie na ensem no sene sitie no ye mabemu emfa emamo ye shansam na sia obra wo enu yade ayebo ekoyenim wode wani kiremu ewo mrahebedwemu a na nsan yada ya bansesa eba ye no ye rakilso ato force wono enana eye dom kese no ba no deni na abrabo ye bokoye ni munti na tadwefo wa nyame eyi ne so haba hodo ye kata ne so ewo his excellence ye Rajon Dramani Mahama nim ama ye kase ya wapano se wa mehwe enye soofo ya wono ebehwe sikasam toto ye so Nenumu ena chese esa ni dwumedie foforo ya abaninte no na wo se wo jai dada no ede to ho ekọ nanim no
ena na address ana se ene na semu atwa to okra se majority leader wode nsem eto dwa no ena wo che se Ghana fo nyina dan kan yakomanto yeyem sikasem na tete apansam ahwehwe ase na so no eyade a wo ba behhehye na apamfonso atimi abo ne sebe Ghana sikasem no ebetimi atoto ya ma brabon so nkankro no atokwan mu de amaye. The result of hard work, perseverance, and the unity of the 137 gallant NDC members of Parliament. As I transition from this leadership role to the Ministry of Finance, Right Honourable Speaker, I embrace this path with humility and resolve. I will continue to rely on the support of all colleagues in this House as we work together for the good of our country. Mr. Speaker, as a former leader of this House, I assure you, Right Honourable Speaker, that neither you nor your members nor the staff of Parliament will ever be far away from my thoughts. Mr. Speaker, the institution of Parliament and its concerns will always remain a priority. In my capacity as Minister of Finance, Abusiani pa yatin nken wono ene photosafo ya efri ne ya no wahye ne dwumadi ase eba beboa atoto sikasem ho eniema ede ama Ghana fo wo ye adwuma ko anyamesiam brahye bedwani ya ene nyame ya adomo adi brekese we ya behye ne se wa kilso atofo sen ene ni din na esanse duebo ye bobi eponimu anase bobi tuemu ni nteno breya ye wa kilso atofo sen wo je ne dwumadie se eye dom kese ba no dani ewo mrahye bedwuma ko nanim no na esefata se eye NDC emaya wonom so ewo mrahye bedwam no wotime epa wonom kandifo se majority leader neno ena wonom kaka weni anu wasesesese no ye no akwakosi mrahye bedwane ya wono ginamude ma dehye ya wo boko central abato mpesua so wonimonyafo mahama yarega so se wono nimdie ya wo hwebra ya wono so ba mrahye bedwamu ache ye experience awanya wo mu ene mranim adwuma no kra no se de wosinim de ewo mu ntino osusu se wo ba no obeye majority leader de ma wono mu abibia ebetimi akoye no wato adwuma pa ya ye rakilsa to forcing wo boy ye no eso ebusia yenkonkotie enye wono nko ene senia enipa binum a woka ne ho ano wo mrahye bedwam ebiti se majority chief whip de digital kra wo jemu de manuo de ma wono ma fe kra na bedi ekire so for ya wono so hwe ya kwan ne ya kwantempo ho nsem so ene ni nyina no nsesemu aba bra na wonom kasa no wa bra na vet na ekoso no yentie se ne nsem sikoye. In this background, Mr. Speaker, the National Executive Council of the Great NDC, the Majority Caucus, have designated the following honourable members as the new leaders of the Majority Caucus. The Honourable Mahama Ayarega, the MP for Boko Central, as our Majority Leader. The Honourable George Kweku Rekit-Hagan, Member of Parliament for Cape Coast Constituency, the MP for Saudai, as our Chief Whip. Honourable Comfort Doyo Ujo, MP for Ada Constituency, our First Deputy Majority Whip, and Honourable Richard Achampon, MP for Bia East Constituency, as our Second Deputy Majority Whip. Mr. Speaker, I extend my best wishes to the incoming Leader of the House, the Honourable Mahama Ayarega, and his team. Abusianya Rocky Sato Forcing na empanyimfo ahodo ya wondwumedie e wo brahye bedwam no wo gyemudi ato na wakwakodi di brefofro no anamusifo ya wo ba besuso mu no e na wodi wondin etoto edwa no na eno achi no Yewura Mahama Ayarega ya wono wapa no se wo beye majority leader no wono so eja kasemu ensemu a wo hwegu honi. My main agenda in this House is to pursue the manifesto and program of His Excellency President John Dramani Mahama, a manifesto and a commitment that has received the overwhelming support and vote of Ghanaians. Mr. Speaker, we will do this by passing good laws that seek to further those commitments, and we will use our various committees and our oversight responsibilities to ensure that the institutions of governance work
and work for the people of Ghana once again. Let me use this opportunity to thank the minority leader and our friends on the other side of the aisle for the cooperation and support we have received so far since the beginning of this night's Parliament. Ebusia nyayete nken eyerwa mahama ayariga wono ene boko central na shebedwani ya wo ba behwa toto niema ede amadom kese ya wonso ewom na shebedwam na yemfiri hwe na yenkyeremu ewo eye DJ wonom so akache Ebusia eyade a wonom din nsem bia ba betu dwa wa bra wonom friends entrefo nhyiamu ne dai ewo wonom so akache wona asem a wonom kanyina ne tentini tietia no ene ni tofu abom no nyina ne se enfie be kakradie ena yankase enua be ma sentreni Ahmed Suale bifo bi kwoto no wa bra na wapon adwuma wo wura ne fie ne gate ano ena chese wotimi gye ne nkwa ede free ne nsem asem na kwakwodi aprosifo ensem wapam so ama na kwakwawie mu ewo court na so enkomra besinne sa asem no se konifa se kobenkum obi hu se ne esi to adonko ne fa neno ena GJF chese okwase no ose yede ne yonko ye ne no etua wunua ho ahu se etua ho fi se nyina no moja kro na no ena edi afusane ewoyemu abo na kwakwose wunua no so no se wanka nche no se sole ye so na so onsole ne so fini so ano na wode ba wo so enu nti no wono mo ka kira plosifo memu mpanyimfo kwoto mpanyimfo ye wo memu se hwiobe enkosi mache busumi no emu no na chese wono manti asempa biada eni atemu papa biada eni atentene ne amfafa yenua Ahmed Suale ni wo ne ho a eni omde wo mani bekiremu ewo ECOWAS court batan no makwa hwa atentene ne ena afenso asem no anopemasi brepa ede ama wonum enua no yenko wa bra na kendifo de ma eye GJ onmonyafo Albert Kwabradwumfo so akasemu ejina simpie so a na wo kasa. Fortunate and indeed disappointing that 6 years after the murder of Ahmed Suale, no arrest has been made. What is even more disheartening is the lackadaisical police investigations into the matter. You may recall the shocking disclosure made by the former Attorney General and Minister of Justice, Godfred Yeboah-Dame, in February 2024, that his office had not received from police any docket fit for prosecution or action on the murder of Ahmed Suale. The GJ has decided to take some decisive steps to resolve the matter, including seeking redress in international forums. The steps we envisage to take include, but not limited to, the following. First, we are giving the Ghana Police Service until the end of March 2025 to come out with concrete on the investigation, arrest and prosecution of suspects in the murder case. We urge the Inspector General of Police, IGP, and the CID boss, the Attorney General, Minister of Justice, and the President to take keen interest in this case. Enfie be sensienie ena rehosemi eto yenua Ahmed Suale ya wanya ne baby ko Nyankopon kwaso afa ne kransie ena na busua ene eye central fo nyina da ye da ne boto ye ewo ekuro yimu na so besine se ne enya CID4 ye de eyi ye friends adanse esafata nyina akona so no ede na ekon so eno so amuntimi enka hwenkyere ne de a yewura John se obehwe na enema so akọ atentene ne kwan so ede ama yenua bema Ahmed Suale na yenwura mu ewo amentifido eya asemba kwa ya rawo sabia tete semoti anu akomete eni se panyi bi ya wono wo ye wo ba adanya yesi wo baifo wo dale kayire bombom anajo obehu sa asoko eni aka ntete fa ho da wo hwa akodie kwan so abepo ne so obehu sa kane yesu yesu ya baifo ebia na ye bofo bi mpo ena ekọ ne hayo neno ene basa je se omomfa maame ne ho nche no adanya obaifo obi kura timi twese kan twetwa ne maame se okọ osofo bi ho yese wono ena ema ne nkoso akoma lam ho yese ne maame na eye no ma ne nwo ni ade
ema nsuo ntɔ nanse kura de beto mu se nsuo ntɔ ewa amentifi dukuro bi so ntinam so omukɔ hwɛ mu no maami bi na ama na basa ama ebro ni ade ya yɛde ma no ema wɔto na nanom wɔnsie dododo na so ene bi wɔ hɔ a yɛsɛ ne banishment ya banisho yɛtwa wasu ede afiri kuro ni mu abere wa hefa ene wɔkɔto na blabɔ so ebasa ya na ne ayenyan enipa dodo na kasa de etia wɔn ma ebe nipa fa ho de hu nsɛm so odi mu atintima wɔ ne kemu no wɔde wano atomo bi nso besi nei ɛyade a ɛkɔso ne no enamenti fido ɛsoafo ya wapa no foforo kra wɔn monyafo ali adolf g john wɔde akyerɛ mu sɛ ɛyade asasɛm no ɛne saa ne yɔ yɛ subɔni bi a ɛwɔ mentififoɔ wɔnom ebi so no wɔba bɛhwɛ na wɔne nananom atankonwa ɛnso asi konwa na ɔmo de ano ato ano so aba nsɛm sɛ bɛyɛ obenya pomasi bra papa bi ɛde atu saa amamɔde yi ano wɔda sansɛm yɛ di wabra na ano toto yɛ badwa mekyerɛ vetting committee ya wɔmra hyɛ badwam no na ɔvet ne nɛ ɛwɔ ɛyɛ mra hyɛ badwam ho. It's very true that some areas in the northern region have these witchcraft issues still going on. They have opened centers at various places. At least I know of Nani area. I know of Nani, that is the Yendi district. I also know of Kuku in the Namumba North district, that's Bimbala area. And I've heard of some also in other regions, but I'm more concerned about my region. Mr. Chairman, most of our very old, the aged, are often accused of witchcrafts. Mr. Chairman, sometimes when I see through social media or on telly what some of them go through, Mr. Chairman, it is something that I feel so much. Because I can imagine if my mother or my father had to go through that. I can't take it. Mr. Chairman, I will do everything possible with the traditional rulers. Because these things, if I am given the opportunity by this House to become a regional minister, Mr. Chairman, I cannot say that I can handle this issue myself. Abusiafo na kyese de da ho no eye meme maame na me hu sie ne sanke enya me deda no nti no eye na ya tete 70 obey se nyame ya dom na woje ne tumu a obehwe se saa enema ne nyina no atu obetwa ne titu ewo no ne mpotamo ya wokwa akodi ade sesoafo ne ho na no di sem no wama no ampem ho ada ye nyina ebedi adanse sempem pi na no kumase asante mantem ase no mafen krampopuni mantem tade eni nkura kese ye wo omem ase no no obehu na mentififo do no emayiwa ne bidodo na ne mrante kwa ne bi na wonom asoa wo mo ho e de agu boss madan omo ba no ma ba be padwuma bi edi na adwuma nso so ayede be adwuma o se pa o pa obesoa pan e woni tiri so nkwafo ne emu oduo ewia na yi 2 cities 3 cities 5 cities e de ahye wonom se no kura ni chibuo bi ebebe mu ansa na bi no atua sika ne ya na ya tete ya rehosem ne no ene wo kyerɛ sɛ baabi ane ha ya bebeto bia no eye mpoyem onse chi kura po nya woda na sɛ onsem nya oda eje sɛ onse chi ntia ne wo behwɛ na watimi aye bi abo nwuma kura mpo ena esefata sɛ wo boa na wo biebie wo ho a obebiebie no waye ne saa kwan sɛ be ya mebu na wo ho no so no wani beka won kromo ama mpuntuo akoso ne so ba kofo wele drogu enu nti ne wo bɛn na wo kasɛi enyo no nko na ebeye wani aban kra chempanyufo ni nrabafo no ebeto kese no mahu kwan pa obefa so asaha we se so no obetimi asia no kwan e won potemo. Mr. Chairman, the Kayayei menace is a problem that has not started today, and I as a regional chairman, as a regional minister, Mr. Chairman, because I'm a regional minister, chairman, very sorry, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I as an incoming regional minister, I have already started thinking about our brothers and sisters who find their way to Accra to do all sorts of menial jobs. Mr. Chairman, the best I can do is, first of all,
to make home a very attractive place so that we don't get further girls and boys migrating from Tamale and for that matter, northern region to any part of the south, not only in Accra. Mr. Chairman, we shall initiate apprenticeship training. Those who are interested to become hairdressers, seamstresses, some who want to go into petty trading, we shall introduce some packages to be able to support them to start this, go into these ventures. Nia okasa ye eye amentifi do penyi ya woboni din se o mehwe enya soafo fama woni ne kasa no ono ana ye original chairman wo potem wo NDC amanyoko nimti o say Mr. Chairman I as regional chairman as regional just minister okeka bom ni nyina nadwuma wo ye ne de wo pa ye na yetie no onmonyafo Ali Adolf John ene ni ding na yekwo ensemfoforo mu akokobo one pa strong one NNPP amanyoko na to ede akwakoma Ghana prosifo onom se one yi ekode ama wonom a ni nyina ene se basabasa ye bi koso ama nipa bi ehwe wonom enkwa ewo NDC amanyoko no dimu na no ene wo chesa se kese tuo bi ne kokwo mu kasasie bi ekoso ewo ye Rajon Dramani Mahama ena afei eye aprosifo no ntem eno ena MPP fo no etrese de ekoso no prosifo de hwe ye pa na se ne asem ni sitie bia no wonfa emu no kremeto dwa se hwehwemu no ekwo benkum se ekwo nifa ma wonom enkoye ntanchie bia da wom na seba ne sade a wanhwe ya na nema entimi ankoye Nia wakasa ye ewo nhyiamudie na se wabra wo friends entrefo ede ensemi etu yenim ewo wonom akache kese ye no wa salam dank rapoponi mantem no egita hudie bofo tene de ma MPP amanyoko ni rich de hiaba wono ene so akasemu mu ensem no say and was signified conduct its investigations and ensure justice is served expeditiously. We also want to warn the police not to engage in any backroom deals with the John Mahama administration to shield anyone in this matter. We need to emphasize that point because from every evidence we have discussed within here, the responsibility for this unfortunate passing or slaughter of our fellow Ghanaians who are members of the NDC in Obuasi on the 19th of January 2025 is as a result of the negligence of the NDC and the President, His Excellency John Dramani Mahama. And so, they shouldn't engage in any backroom deals to kind of discolor the investigation, make it appear as though that it was an unfortunate thing, something that is happened. We don't want the police to engage in any backroom dealings with the government to cover up for anyone so that we don't see justice in this matter. Mamo nye katasumu muaso biada semni ni pefemu diamonsa beka no monfa meto bedwasrede mama nsenyi na nso aso entibi ni wani nso hu bi na wo mu hu senia ensem esitie wei egita hudie bafotene ede ma MPP oso kokroko amanyoko no yewra ahiaba nensem no woto aso epem ko nanim ese ne esie ni nyinada ene na nka kahire kese ya obechichire ede akwa ni tiri so no eya His Excellency Rajon Dramani Mahama mampanyin esanse ase woyi nani ete se panyin ya wote boss ma woyi mframa bone ene o ma sane ma wese nyina akoso wa bra wo boase na ese mentime ho ase bi esi ye ewo Anglo Gold Ashantifo ene galamsefo binumu a wo kire se wo ye adwuma wo potam obowura mu ewo wono concession ni mu wo kire se mampanyin eye nentamu a enkanya ni awerehosem ene wo ye ne ya esi wo hoi aye adia ebi adanse ese wona wo win na so NDC for ofani na mu etiti nyoma basa ye form no somba coalition ma ba na ko jina obo se ye be adia na so de mo de o tax aba na ma fo ko kwatu abranti bi a wo ko ni ebe ese ya ma no appointment wali a o ba ba young man no be true not action that lawlessness, complete recklessness. And I'm going to take Ghana. I've done the winning election. You know, I'm going to come here. I have done it now. What to do? What we need to do is also Ghana and free.
Otomi sa basa yori e shasiye sa osi obi anka ho pe. Le papa John the man ma no ye fu ti no okay. Obo party penifo ye fu no ti o mo hwe na de ko so a. Enti wo mante party ni mo no abeto mo wan so wa de obo party na aba. Enti yo me bi o metu ya ye o ma ya osi mo penifo anka he. Enti aba ye su baya be da mo so. Tomo so ya abaya bi mebi a na makotrash omo so mumpie ye so afa mo hwe de si Kumasi Sports Stadium a me be fiku aban kanka ho sa je no wo hwa yeye abusia wei ene nkita hode bofotene ya wo MPP osun kokroko amanyoko ne mu yewra Richard Ahiaba ena yetie no na esa menteme ho ase basabasa yo ye tuototo ya wasrafo ne galamsefo ne ntem ema nipa dodo na na hwe wonum enkwa wo Obuasi ene ne mpotam ne ntino enkyene de enkwan so de obeka se aduane nya de bia no Obuana na enum na enye ne de eno ti nam so amasukufo ahodo ya wonum Obuasi mpotam ho ni titru ene angrogodum mpotam ho no eya ade a wototo wonum sukunum se nkwada ne nyina ankofie se be ya ahobambo ho nsem ne betimi asiprem ama nkwada no so enam sayo so amaye kasa panyipa ya wono eye womesua kwankyerefo education director ya wono ewo Obuasi East mensinim wono yewra owusu nketia wababonten akasa de akira wofo ne ahwefo nyina sadwobrel sesi akasa de komu ya toja ewo empotam wontin wonyi suro ne hubu abiada efri womo na wonhwe ema womofra no emeto wo mesua so sebe ya won dache no obenya fapem papa bi di ama wonom ama omeyi nchechire ye dache no so no ayefre asene ne ayehui BBC na nkora na report wa na isuru kakra enne no ye tini enya ye number no to the fullest level said ye rehwe no ba mi ni se nkora na ne awofo nyina hu se ya sa be school ye koye ni mechina ne ne juada na di ya bitimi ayama nkora ni nyina tinya report ba oba Obuasi isimu presua no so a we kura Mexican for no ewo eniema omo ye buase adeteni adetnya bekoni anopa there was a start class 7 but if you go to first one no for read Mexican for no nye kapre bakora intia be yegusu aye kase sa 1 hour reading time number of periods I lose you nyina for the week at least which me use sa 1 hour reading time they are here abwa money affecting Kodana for very committed to that. I need 70 days in us, so I have friend Kodani is Japuina, so advice and a Maya choose Kakra. In Joma, no one 7 days in us, so I need Yama Kodani is Japuina, so in the say, no Bambo be here, so the Webwa, Amma, Obuasi is pursuing in us, so as in the Abba, and focus to Tuniama. And yes, a boss for one by na obi ehia bambo eno na mpanimfo guzu a based on that the advice here ya free amafo ne nkodari nyina abasu ni se ekwe omo de niam abetutu akwa mu bia nso so enya asumbi ye mi gina mo fidikasi so na makatre awfo a umma wasna o basic any secondary na ne isi no nyina na arew aya emakuru ne butui enso ne bambo fo nu ma se ne gina so afre se nkodari obi amre yes Nia okasa ye Obuasi East mensini mu wono ene director of education yewra kwabena owusu nketia ene ne din Sompa TV sunie enwumre no siabrem kase no ena ene ya wada enwumre yade airtwal awabobo no baby biada wo no ensem no wo setie e de fa Sompa radio sahodo no nyina so Asante Matem asianum ya Sompa 93.1 FM. Sunyane oto edi amade she obuno ne afumantamfo eya Sompa 98.9 ena bunepo ye mantamfo ne wona wo be wonum nyina so etie free nkranza Sompa 90.7 Facebook no ye live eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube eya Sompa TV ye no suko ewo ensem foforo emu na sanya da na watwe we mu ene beto dwasa wode woni kiremu ewo mrahye bedwamu a woni monyafo governs Kwame Aboja wode nsɛmbi tudwa etrese wono na wo boni din so mehwe akwan ne akwantempo ho nsɛm so wandi si aban yi mu
na sobo bia wode bo MPP amanyopo ni titru ene wakwan ne wakwantempo won nsem so se ne de si ehye wonom se ototo niema no wo kyerese na enkoye kura ye de gyawa ne ye de asoa o eno ti ne yewura asenso boache bantima mra hye badwani eya de a wode asem bi tu dwa kyerese wo hwe yewura governance aboja ne nsem a wode tu dwa se kwan fofora wotimi ye nyina da eya hansia aduosomiensa 673 kilometers ena wotimi ya kwan foforo betena adwaso mfinhia nso konfinhia wotwe no wotimi ye no no ena yewura senso bo acheka se oho obi nim obi kire yewura governance bra na menchira wade na ofat na wode ba ye ne de enya sa na nsem sitie ema wo chirechire mu asphalt ahodo ya wono ma ye kwan foforo a waye de obegravi so obedwi so ene de wo hyehye nyina no wode tudwa na ebro so eno nti no yankwa oma ne so na yewura asenso boache ne nsem wo kan ye editi a yewura governance ne dia wode ba ye no ye ne yewura Emmanuel Shelley wono aye president of the Chamber of Construction Industry ye ne ne monkomo ne emisan fi se wonim de ba kwan ene akwantempo ho nsem so apanyin ne nim de mu no wuntimi nyina kwa emfemfrim yewura Shelley wada roma nwumre woti yenka yamo adwo adawase. Hello. Yewura Shelley mpacho woti yenka ya do wase amu akwa about. So na epom ti say. Me da fo Awurade kraye mu ha na nso e. Adomara kwa o. Ya do Nyankopon ase. Wada Roma waye kokromoti ese ahobopo wa akwan ne akwantempo ho nsemu a enye yie. Eno ti de ekoso omrahye bedwemfa ene ye rasenso boache ya no ono yesoafo ye ohwe akwan ne akwantempo ho nsem so a wafra dwasokọ ene ye ra governance ne nsem ode ba efa akwan ya wo kyerese MPP aban finhia ngotwe ene afia bi no obeye ene we kan we say ni awonu mo ka no hwan na ka no kore hwan na etwa nkontompo na asem ne pote kora no wada Roma ene senkyeremu kakra wo ha. Mami fa kwenya na michi otiefo na mema ojuma money juma pa obo edibo boaga na nipuntu. Say the Oswafo mienu nu kai the immediate past Minister for Roads and Highways, Honorable Asenso Wachi, the current Minister for Roads and Highways, Honorable Governor Kwame Abuja. The only nuka no in my intro, Nina Nukure, Nanso Chichimu. I would say the current minister, the other contiguous or parliament, you know, and say the onu or transition document, and also much say road construction, no, the total kilometers are walk crack and also no is 673.32 kilometers. Or no, now no so better the now so uko honorable Asenso Boachi on also the church moi. Say we have on also a person say ampa road construction, no. That is the new rosa omu construct here only 673.32 kilometers, no. Now so aside that, no, omata ejuma foforo eka road infrastructure networks no no na ukani nyina boma na akoye 11,600 and thereabouts. Enti omu no obi antwa ntoro na nso chirechire mu na say eno Asenso Boachi entimi anchire mu ntem ansana minister nominee no this Africa no edikoti joy. And that is where the issues are. Now chirechire mu want to say I was a road construction no you mu ahoro na number 1 you there we see road na see wa wo shi asie akwa bi ani ho na nso omudi asasino e di ama se twakwan efri ha e di akọ bebi foforo enti na matia sika efata se fire sajuma no enti ewo MPP omu 8 years a omedi a abemu no akwan foforo a omu yiye no wodi ni nyira boma 673.32 kilometers. Any aqua for almost for 8 years. On the aquambia nivo, now so much here, at the acco Nivi. Now, aside that, you know, Uber as how do you call it, upgrades, you know, you were graveling.
as an every grappling. And the winning in an say most at times, family areas, communities, no more. That is the feeder roads. Most areas, also a quanu. Now, so in Sotua, now I yiquanu, as I track quanu, roads is new when you know, not to quanu, anti at my sender, Dobaya, SCA Faba, and Crocasium, I yet thought name Yamania, Granidini, and Timmy, because Aquanin, and the most at times, a baby a balu, Ombo Modia said, and Omu Eco Grediso, how do you call it, all the data matua. I said, Roma Cogrediso, Saquano, Fakota, and Guswenti, and yet to me. Man is send a Coconubi. And the end time I told so Tobiano, a sale, Omasagoye, and also Omudinina, a car win. Now another one to say, why would him say the motorway and Ofanko to Esawan? I will say, I come with you, Honinano, a Quandada. Now so, Aquano, I say, and the upgrading and the redevelopment of those roads, Nina, man say, a binum, I said, Sika, or Jessica, I was out when you know, I said, them car, or no, at the same time, I will say, most of the times, Uber sorry, in your community, now the asphalt, ever go, a quino so, Charlotte, no, Hodada, now so upgrading, and the Omari resurfacing, and the on that particular note, Omar Jessica, and she said, then, account into that particular road network as well. And she would be winning in a Kabuma and 11,600 and thereabouts kilometers are Abandadano and the Atujua. But Aquafura Abandadano a year from Keke to Crancrano and on a year 673.32 kilometers. Okay. Nature say you're so watching and chim minim second telegram and I watch that kakra be no watch so as a new rose now watch on na rano governance and so fire no so the better yes and yet a trouble and a governance can name mom and can any moment I ras and so watching and found to us so the who yan no so the better janyasa my yena hana na was a breast safa term here or darum as sababa on chenia bejinchi mu. Wotia anoyera Emmanuel Shelley ene ne din na abusia enipa ya de awosa ye yemfa aseda ema eye ta one media foundation na ta one media mpanyimfo wonom so yemfa aseda ma wonom sanse wo hwe Sompa TV ode ba ye na agentra ha bebuo ni pampempem ya chese ebinom nsemu ankede wo mu ko wo mu no enam Sompa so nte no ama wonom atena nkwem anansan enipa ne bi wo mu ntimi nya Sompa ne ye ni nyina ne sensiefo ne ye nsachiraye kakra ewo wonom so adwumadie mu ama enya ensunsuan so bone kakra bi ewo TV channels ne so nuti no se Sompa no wunya ebi akane no number na wo de enya Sompa na esi asesa ma obi eme risk na mo wonim die wo ho no na enya Sompa ne nyina yenhwe enya nsempa ne bi nsom ne enya aketuapa ewo mu na ebusia yemfa seda ema 21st clinic community sciatica expert no da mese wonante ana wotogu so ewo ho ana wonankokɔ mu ase aka wo wotimi wo sa woto ase ho no etwetwem eye wo yamesrew ebesi wonamro mu obi wo hye bo akora na wura wo kwa wo hu ni nyina no ye sciatica baby aya wo na anase wo ha na koduru bia no wo de bomode amemu obomo enfo woni nkyeremu ewo eye 21st clinic woduru ho aho e na obesi prima ho sampa ewa ya sabia wo ho ne ewa ya sabia 21st clinic de wonom ne sciatica expert no ya de bibre bia say ye all satai for da wo ho nsem fibroid anase bia pese ye massage papa bi scan service na laboratory service ahodo nyina da ye bi ewo ho nipadua mu na yade bi ahinta wada roma machine fidie koku da mo ho ye do to mu hyemu a obehu se yi yalewa no nyina da pie ne de dro nwaso bibidro kan no de etu ase de ama bomodin a nefo ni kyeremu ahwe Obuasi Safa radio ncho komasia sunya no behu no ewo eye regional hospital first gate ni hwe ni mu Kranzan so ye ben children's park miaye no it's over 50 branches and ye bie fa ben ne free 05403113
311 0540 311 311 mizo free drink ni 5G mizano edaswa wo ejom kopebi na efa serve wa wo dwabo dwumedie bia sema ni monyam hye no enkoye enfama eno ada ena ye nom ede ahye kubu wo ya hoodin a ya toba ha no wo munum eye 5G miza wunya bia ebeboa wo 0246 270-221 na baby a will be an yanshan febi enru wakache 3A Herbal Center se koko yade ya ede eni kusukusu abrewo oto wuntimi ntina so honam ani nyina gye ho afa no ana sesisi yade ya ababesua wo so ene ayemtimete kire no wali 3A cold capsules cocoa master ba eno bedi wakagine mu atu ase de ama eye cocoa master Wamade ni chire mo baby bia de to no to no woni do so po mo no korona ke ba dane he ba misti he ba ni apidank ebuso ewo ho 0546 107 107 na yetimi ajewo so expert ewo akwantuo ho so no eye express group of 4 chain na ye kan for dia ma wo dwadini ya okodidwa wa ma no ne saba wa wo kwoto awade sua so anase bia okwaye wala tu wala sa pe wano aduane aba no sro emfa nkwa wada express group aho eyayar sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko wo magidi wo mu pa no eye sciatica na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi ti se korunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa anim yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka abobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder siesi ni pedua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkunate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prekese powder. Aduane san yedru. FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Hey sewa, me hu acho. Me nanu me bisa ekwa so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Eni me ma connection ma for den kofo sika aduane no wanya otedi dimusa no. Oh, Express Group adornmenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai na South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwan Kumasi Asafo Labor runabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Akechia Pampa Ebusia no sia brem kase no yento so Sompa TV ene Sompa fidia hodo no so enfama na ye ko insurance hu nsemu se obi twihyen a ewo se otiminya insurance so obi wadwumakuo bi se so se ya dantemu anase kese a wokọ insurance for yi ho wonom na eboa se be ya obeye registration di won din no ho nsem nyina da akọ won krata no won fidia hodo so
atoyrenchem esia na wonom anso etimi akọ wonom moa na abo beto dwa se Nyankopon ya adom ane bosomi ye ba besim ya no fibre bosomi no ya sha ase ada wanim dada na no na Ghana fo bi so se ho aban wo bada ben a wo ba betototo ne ememu ne insurance mu se no ena panyi pa Metreti Breakers Chief Executive Officer Edema Ghana Insurance Association no waba bonten eden sabu tudwa chere se asem no munim dada munya samode ya manwosem no na wei afia no bia no ya ade a wonom ye ne dada ntin wenya ban foforo no krampo ena de aban PP aban no ena ene wonom edin kita ho nte no wonom okabie womo e insurance adwuma no ho nyina no wonim boya ebe dada ntin no ma obi anyina baabi enka sendi si aban by Rajon Mahama ba ye no ena sesia se wo pre ne ho agi sika e de afri nipa bi ho na wo tototo ne ma bo mama insurance nso ebi aka no yenko tie Dr. Kingsley Kwasi bra na wone sentrefo bonkomo e de afa ensem nkyeremu a wode ma ye ni nti ene nkrofo na traffic ene di nkomo be afini ena mo gichu se okay sa dia kakra mo be chi dia ko 10%. Nti anu baba ya na ekosi sanom si da bi January dia o ya emwa nti yen sha si February nti senya away meeting no answer na sika sa increment in the bano yen ni a number of people stakeholders transport owners transport companies transport organizations unions yen na ya kakabum answer na ebutumi e de we na answer na ejia ye de ya master service no itwanamo na ye de sika kakaka but don't say apart from say yeah two no benefits a woman at a minimum benefit no and so you increasing to 8,000 so yeah private individual yeah fa yeah for amanya assembly yeah buy them and they say assembly any point to me yeah say we no we have my aye juma no and I yeah say obi afran a assembly no be twa my mfa na ye ngina say apan fufu apa enti and I twa na mo we are na ye twa na mo we Abusiani ya tene nke wono Metreti Breakers ya wotua Ghana Insurance Association no ebrekro na wasaya president at the Global Financial Inclusion Institute Dr. Kingsley Kwasi Kwabashon eni ni din yankwa homa no so na yene yerua Omari Wadie kane no na oye vice chairman edema MPP amanyoko no yene ne nkwatwetwe nkomo asembi aba beto bedwasreda ya chese woche musa wodwene ho baabia wonte ase ne nyina ne se enipeko bi ya mampanyin yerua John Dramani Mahama wobo wondi so mehwe na operation recover all loot obi fa kwati kwan so ema ne yesesa Ghana sika de ya ono ankasa ho ye no o meye hwehwemu esi ase bo obi a watimi de nagina emranim no wacha se mrante kwa ye wo mu no yasoma wonu ma ono ankasa ne hyen a woto free Dubai wono ane botom sika o na adwuma so mfifire sika no de toye akosi mechanic no mo ye ho adwuma boys ya kwa akofa ka ne sa dan a ya ban ka ene de yankwa homa no so na yentie nsem ni nkyere mu free opanyin na nkasa oyewura wade wadaroma wotie nkan ya mo adwo mo akwa abopanyin mejo so nya chama pa cha pom ti say jamia no me we mu de ye na nkrofo bi na kaso mo tete nkrofo be ba ne say na o ka si ba bi he say your mind no japade nti yakopeje yi anu ko bet na otwini na me ni fie me ba ya na ese ngofo bi aba so free ora na omo eba betisa me card na card ne ya find ya ana mi zam so mo di omo number na so mo anya mo hwe omo ba na omo anya key na do e phone dia tumu omo de ho eja ho na so mbe san aba in fact me he nim so mbe ba ana se meti obi nka man ti obi anka na re ka no ba ko ne problem kakra ho ana me de call so mo se me se mame because wa no oma ko se ka no e ya ban ka e jo mo fa ko in fact na me nim website what ma tu ban kakra ana fiteli ni frame me ka chere me se ko fo na ba ko fo bi o me e na so da 4 e ka mo o mo se ya ban ka na ora fo so mba me fa ne fiteli ka san to ma me no mo ka sa ana mo ko fa me so mo free ora na amzan na ka no o se ana mo se o mo nya information se ya ban ka no so he mo ban he ka number no ya ban number mo check chances number no aban ato electric ana sa to ka we da
Me no mo kana mo di matem se me o di matem se me ko ko me wi abanka me ba beto mo obo de ka ne ko blue gate eti ampa be de tin ni san fre bi na fitali so omo de ko ana me na ko he bi omo de ko ana so omo so wo je na me se famo to ni di omo ti to di omo ti ko na pa so omo de ko blue gate ko no ana pa bi ko o me hu ka no but information I mentioned the car no almost they call different different location. Almost any no or charge number amame my friend no. And also idea on me movie. You say me what me read on be. Said there on be no munya hu hwe. That no catch me. Na wo nipa kro ni din charge na o kan asam ne kire wo ni din ne nipa awoye. So bet me send the number no my friend and Bisano. But yeah, we are power this really. Fan be there Ghana ni obi anya na djuma na ko kwesi no atoka na oti na. O say ya banka. Itu abede. Say ahoye o, say abro, say dey o bitimi mu. Chamai, edomani di esa di also takra chenti we ni person ma na enyo wanwa. Na asem wada ni ama prosifo na wo kwan bi apese ode fa so. Because I go on me and Oma Minya Scato Zaka. So, Opa and after that, so I was you man knows when you got for Toby. Not so, yeah, no name will be our bread and one for the car, and I'll be the chira. The demand Me de manya me yawra ne papa mo ana ne bani mu no. Oh, so me de me traka mu aye, on na traka mu aye, ono ko ye juma enje sika ko tobi. Omun ko ye juma, empe juma enje sika ko tobi. No bi bread no nya. Na oma betete no ata nani atam ababusi. Nya so sa so Ghana ye boy yen. Nya sa enye bo bread no, nya suban no. Ona unya juma nya ya ka tro se ko ko kete bi ba ka ko pedi ye. Na nya sika. When you come on the no. Obi dia wa play no, and all the research. Can we if you buy 2016, can you represent 2016? My issue can the whole Ghana with their campaign was a Miko Yanam. It's never been in your bank mother. Appointment in your vida. Mr. Banker, when you saw a banker. Yamaka, Danko Posia, and I'm the number. Those are no so one year. Me, but the manyame. The woman na manyame. Na chama wudi chama amanyoko ne toshen bi ma open. Ena bia nam so bia na nye we kura na o ma fa ho se esusu se ye we no ma be peja kona na. Ya ka na nsa na me be chama vice chairman. Na anyepeleko even kura se ka pe party ne to ma me kura kwa. Na abadia. Dabi. As we say the partner Tomame. The 2016, we could be chairman 2018. Now the phantom is a particular Tomam, yeah, if I buy you my the Yamia Shana was Shrano, what Tanfun Timinia Shin to the Yanshana, the be free at Shabano, Yasaba, and Chia Babaji, why Kawakoma toy and Bibia Bay fine. Yamia Shrao. Yewra Omari Wadie kaneno na wa ye vice chairman my PP amanyoko no na orafo yewra Kofi Buachi di wo manim no na ne omumlante kwa ne so makopeja hyen de afri ne mechanic nchen no yenko na yefri ade nkyeremu wo ahafo ano southwest masimo wa asante mantem asenum na NDC amanyoko no so ena esufra eye okukudam ya wosa eye sahene ewo procedure mako ni mu mecha inspector general of police yewa Dr. George Akufudam Pare se won hwe se beya wone bambo agina tukuo panyufo ahodo ya won mo mamu nyina no wonom betimi ade wani akyeremu ewo wonom potem wo se beya police commander ya wono ewo wono tuturo asem ni nipa wo bia ekoso ewo abato ne mo na so bo nyina da ene wono opreprai no so bo no wonfa emebo no yenkwotie onmonyafo Abubakar Sadiq bra wogina akasemu so
anase simpie so gya kasemu ya na wo kasa ofre ensentrefo no emfa mano aye de oni emanche akasa so bi anka mu chiku na entwe nhwemu no we bi ma ede e bi aba but ye share bu for say na say ta ozbi ya ena radio station any TV station e twa nhwemu na sa odidi esanam e twa nkontompo say abanti e yitu ai mo bi ani na yesene a word of caution warning party ama your district police commander and that to plan it out within say on kasanche no say enough is enough so one jai san kontompo on nam etra na the kanshe commander say our no southwest as we view emma Afano Southwest and this Yamanyo Kono Kojinamu so beprena wa remu mashebe dwem so abano ochiremu ahunsu so ne ba ye no na ebu abono no ene kasa ye se de ekoso no enya ade a wani gi hunti MPP de okojinamu ewo mashebe dwem ene wanya akonya no na otwa ntro no na fidie so kasetia no eno ho nsem eno no eno achi won monyafo Eric Bruni so ekasaye yenkonkotie de wodi tuja kata ase ye den sign by that 2024 election there Tasano police depot and they go declare abreso aba no so akwano Southwest it's from region popem national afano yesramo o from the from and this say am the party no egu a ye da yentimi na o ma de tro no anya aduma ana de gu mi send fan so o ba ha stamp bi anya dai sensi akiri stamp bi ansi akiri and I have so a temperature no see blue but original one I don't know so black meaning na one pound box sabi every before call no start say o mo bo no alpha no Southwest o mo di wura mo be so me accounting and am mlantie no ko hu ya o mo so mo mpene ama sa box no yankan ama entiase anya aduma yesi oye ne ba wa kai so mudi gumu ko ye mlantie no ekoto se driver ni so a omuyi ni nyina pesa be evidence be argument no every candidate no hu se sabi from no boy no to ati enti no and osoma ne mlantie se omuyi soja flow so omuyi task force flow so omuyi he flow ni be do mu firi ba no an se tinte ono Southwest abaton pesia so NDC titine ne ya wono ewo ho onumonyamfo Eric Bruni ena yetie no yesi ase num ne ya chia mo pi na ye de aseda amayero asante ye bo Benedict wono ene semufo penya kwasia so mu aso dela mesese Japan na naire wono so ne trafide na chichinchim ne from adema yen ye na oba ya Grace ase adomo boa ye ma social media handles no wo share live etie yen wo ho Kukwa Veronica Jando Evergreen Mama Nsuya Dase Ransford afe bema safo kantanka ne azuka mu nyina so eboa ye kechre buzi the caption mai mu nyina ya damo ase afe Sompa 93.1 kase demo fo nyina da Sompa 98.9 kase demo fo ena kase demo fo mo wo nkranza Sompa 90.7 so ya damo ase akwasi Sompa ya Dase midi do ohene ire mame ekua yeboa esia mabronya ya sori edwaso ama sempe